دين الهدى دين السعادة والحكم دين النبي محمد دين الهدى دين السعادة والحكم دين النبي محمد خير البشر جاء النبي محمد والنفس في جهلي فبعث عليهم ذاك الخبر قوموا بواجبي Islam sejahtera agama yang mulia Muhammad pembawa segala kebenaran junjunglah Muhammad Rasul utusan Tuhan pembawa kebenaran ke seluruh dunia junjunglah Muhammad Rasul utusan Tuhan pembawa kebenaran ke seluruh dunia khairil bashar ja'a Nabi Muhammad wan nafsu fi jahli faba'atha alaihim dzakal khabar qumu biwajibi dawama wa'malu khisun alaih fakulluhum hikamul ibad dawama wa'malu khisun alaih fakulluhum hikamul ibad dinul huda dinus sa'ada wal hikami dinun nabi Muhammad dinul huda dinus sa'ada wal hikami dinun nabi Muhammad khairil bashar ja'a nabi Muhammad wan nafsu fi jahli فبعث عليهم ذاك الخبر قوموا بواجبي دوما واعملوا خص عليه فكلهم حكام العباد دوما واعملوا خص عليه فكلهم حكام العباد Islam sejahtera agama yang mulia Muhammad pembawa segala kebenaran junjunglah Muhammad Rasul utusan Tuhan pembawa kebenaran ke seluruh dunia junjunglah Muhammad Rasul utusan Tuhan pembawa kebenaran ke seluruh dunia khairil bashar ja'a Nabi Muhammad wan nafsu fi jahli فبعث عليهم ذاك الخبر قوموا بواجبي